Shangongan ke Real Madrid hakamat Julian Alvarez berjob kuput ke Manchester City berbun ke tim jong ke English Premier League di balalim haka jing lekai menit kublai piki parlok persetan dan page bad badan kersan nak por subhaban share bad like bad subscribe ke channel haka jing lekai jong ke English Premier League menit ke Manchester City ke penlik kuput di kubon ni dapat tepstan gol lesi gol ke Manchester United kelalim no das talai gol lesi gol hakamat ke Brentford pergi Liverpool kumju kelim da argol lesi gol hakamat ke Crystal Palace pergi Chelsea kumju kelim no talai gol lesi gol haka Brighton kumta ke Crystal Palace pakai kerdan ke ba ar ke ba da ke ba kamai da kat ar point nak Henry sini madan haka English Premier League pada papai jika Bundesliga pada mau klub limno da argol lesi gol ya kesenar perkilbar kesen kelak kurjing job dan papan limno ya kawa da argol lesi gol pada kejing lekai jangka MLS ke Inter Miami kelak kait no da marsi gol pat ke Toronto pada kejing lekai jangka La Liga ke Real Madrid ke Liverpool ha laying hakamat ke Atletico Madrid da san gol da argol kena kejing lekai deh hingga Atletico Madrid pelatih pengkong da Norman hakam di kebakarsa pergi Real Madrid ke tam hakamat hakam menit ke Arsenal pelatih da Mbappe pada hakam menit ke balai pendem pelatih da Gular pada Atletico Madrid ke tam no suapan put ke kelas da pelatih da Ulen let hakam menit ke bersau-sau pada usor lot hakam menit ke bersau-sau plus lain pada bawaan dan tengah kelamit Julian Alvarez pelatih argol kita demi kepastan kue pada menit ke bandru kelai pada Griezmann layu tep suapan put hakam menit ke bakandai peu plus sau kumta Real Madrid kelana kumju dari Atletico Madrid kelaki kerdan kendiam tak bakamai da kat arpoin nabi nyusin badan akal lega kublai si bun babila pendut puara ke channel jangan pada ngisi pada gawe per video